inombolo letwini lebasadlamahle nakhe emithathu kuna 76 67 6390 nasipita inombolo yakho uyaphatha emakhumane uvela DJ ethendeni elimhlophe iqala inombolo 76676390 yesibili inombolo 76506047 76506047 ngicile msonto ngibona bawinile laba sicela basonzele ngalashashalazi yeqala inombolo 76 67 6390 76 67 6390 yesibili 76 50 6047 76 50 6047 lesithathu 79 15 4886 79 15 4886 ngibona bawinile laba kulesiteshana lesifiso isabuyasonzela khona lami enthengeleni noma usonzelele ngaphandle lami enthengeleni bluko lami lesiqephekelo emvekani bakakusita ungeneleleona ukabasekubeni lentweni otherwise siyabonga kakhulu maswadlamahle sicela basonzele ngalami lesitendile bawinile ibhadale ifande sositelo bese yakulanzelela lawa bangalengoti sokubita ukuthi right of recourse utakusho kumele ukudlala kweningi nekwekuthi uyawa yafata lokutheni yona impela wena ushayela imoto uze ulanze hayi yatshela bakamaseka ngathi bathi mbayikoleka ukula kama kwathi bonga kamaseka uneka bonga mfiki iyo yonke le ubone uthi bekanathile adile wasesawulimatha umuntu lapho kweyingaphabi siyephethelwe endiyeyifaki iyamlaphisa lonoluthole ingozi emva kwaloko ibuye esesiyihambela tonke kwetindleko kuleyo muntuimalabeni kubhekele ukuthi lona wayinene avele atikonke tonke lekwetindleko kwesibili kungaleka lomuntu lodalele ngoti ushayele sisifike isiphephelo sicela ukuthi amaswadi siwaxwayise kulo konke lokho ungayi ukuthi uzawushayela imoto kulimade umuntu emgwaqweni ukhona endiyeni yathi ukuthi wadala leyo ngozi uyabuya endiyeni uyaphimelela manyovu naiya ipolenta laphayo ungenela isurvey ye-MVA nanawe babone naba-MVA nabangalelela-thende kepha-ke nawubona munye ufake isikipha lesinalebhakhothi lamemuva uyasikene nje bese uyadingelela uwinile lo mfika manyovu